Dobrodošli u CEBO rehabilitaciju. Moje ime je Marko Bosak i prvo sam lice koje ćete susresti kada prođete kroz naša vrata. 22 godine bavim se fizikalnom terapijom u sportu, profesionalnom sportu i u svojoj karijeri susreo sam se sa mnogim, ako ne i gotovo svim ozljedama koje se događaju u sportu i izvan njega. Da vam objasnim ukratko kako to kod nas funkcionira. Ukoliko imate jedan od problema kojima se mi bavimo, dakle, ako imate bilo kakvu sportsku ozljedu, bilo kakav bolni sindrom lokomotornog sustava, bili ste na operaciji ortopedskoj, bilo kakvoj operaciji lokomotornog sustava i treba vam rehabilitacija da bi se vratili što prije u vaš normalan život, mi smo tu za vas. Sve terapijske metode koje koristimo stavljamo u jedan program, ovisno o onome koji je potreban za vašu vrstu ozljede. Gledamo na terapijske metode kao na naše alate kojima se koristimo u rješavanju vašeg individualnog problema. Što znači, vi kada dođete u CEBO rehabilitaciju ne plaćate pojedine terapije izolirano, već plaćate program rješenja vašeg problema. U CEBO rehabilitaciji bavimo se fizikalnom terapijom, što podrazumijeva elektroterapiju, sve vrste elektroterapije, terapiju ultrazvukom, helix terapiju, vrlo inovativnom metodom trenutno na tržištu koja kod nas zamjenjuje terapiju magnetom i terapiju laserom i tekar terapijom in diba. Također bavimo se manualnom terapijom, posttraumatskom rehabilitacijom, preoperativnom i naravno postoperativnom rehabilitacijom. Preko 20 godina koliko se bavim ovim poslom, upoznao sam mnoge interesantne, divne ljude kojima sam pomogao da se vrate natrag na svoj put, što u profesionalnom sportu, što u svakodnevnom životu. I eto, usuđujem se reći da je slogan ove CEBO rehabilitacije je dolazite nam kao pacijenti, a odlazite kao prijatelji. Kontaktirajte nas na našoj web stranici cebo-rehab.com i dogovorite svoj pregled. Samim tim kada ugovorite pregled preko našeg weba, dobivate 50% popusta na prvi pregled. Prvim pregledom ustanovit ćemo koje rehabilitacijske metode su potrebne za vašu rehabilitaciju i zajedno sa vama posložiti plan rehabilitacije i krenuti odmah isti dan. Bez čekanja i bez bespotrebne gužve. Stoga, ne želimo da nas trebate, ali ako slučajno u vam životu se dogodi da vam vi možemo pomoći i naše usluge vam trebaju, obratite nam se s povjerenjem i mi smo tu za vas. Siguran sam da ćemo naći rješenje za svaki vaš problem. Lijepi pozdrav od mene i cijelog CEBO Rehab tima.